guys, may buntag yan talaga guys. Wala po meron ni dyan rin sa phone guys, kilala guys. Payong cellphone guys. Matay kapalitan ni guys, paskay payo guys. Dyan rin sa sulod guys. Payo niya yung cellphone niya guys. Ayaw ka na cellphone niya. Bueno, tahanan yan. Gawa ko yan, okay, kan tahanan dyan. Dyan, tahanan. Ano kayo ito, ano? Hey guys, thank you for watching guys.